Shala mwana muidikai ukipenda muite shala mwana moteli no motengio muigosio magongo sana kwa senseli ya Democratic Republic of Congo jamani. Gende kada samalieta surmada gento gitu gide Cameroon gibiri nainyense ya muyabona mambeje zani chi Afrika ya mocha musubatu ibulitu mochi dariki kombinesa tu chalenge chumutinyu gatatu aso mwaka wiliwe ya mochi mikiana na 55 ni tatu asali ya kurukunga Elizabethville ya Belgium Congo jamani. Najitaka siri mabuaye asira de December nafikiri ilikuwa tarehe 10 mwaka 2022 jamani, kiwa na miaka 64. Juzi tu alikufia pale Kinshasa ndani ya DRC. Numuzo wate makongo sana chingari chichia sukuz wake gasi vune vunarete vuna chinsa chiro na vune kale ndego kwa no mwanjo motegarili akalete mirime makongo sana keralengali asakurunga Shari Records kapiga kazi vile inafaa lakini alikuja kaaga dunia. Ndivyo hali ilivyo, maisha ujafa ujaumbika mwanangu. Jide Cameroon ngawile naisa no chepto gine sana ya wono mambe jana chi Afrika ya mochinka imo gusikisi FM Murabile sembe kuri kuma micholi se moto wasore bono rasmi ne ya gatatu mwancho motegerera nyuma yo konyorama yese nchira yobo ikeranu ne Ronald Mayaka Brigadier na konyorige tali kyo kiengero kurwa se shala mwana nagotevya nga shala mwana malieta iburungi gakuru kwa Elizabeth shala mwana muidikai kurenseli ya DRC kwa maana ya Democratic Republic of Congo. Abu aswae kyo korangere kieke unatupata namna gani msikilizaji na bukuma nyigage kuitera SMS line 0791088922 Nesi mina wako ngakira yasi studio this morning wetera 0706181822 0796988630 nintake kumanyanga abwa sole ngikuwa rereke gania sema mbinga bune yega narora umubunge we constituency ya Mumias East Moroke Peter Salasia amemjibu Samia Suluhu Hassan rais wa muungano wa Jamhuri ya Tanzania kubata kana nichingwa na chiaye unata yotenga Gen Z wanyoroshwe. Umeanza kuwa wakaidi mithili ya mkia wa mbuzi. Unajua mwana mkaidi ya faidi hadi siku ya Idi. Sisemi kitu lakini nendo mwachomo tegarali kolengana na Peter Salasia yagote banga ense ya Kenya by the way saa hii igibate judiciary independent constitution na turaiga Kenya ntubwate freedom of speech, freedom of expression, freedom of movement na zingine nyingi chile enshrined me constitution ya Kenya, especially say a bill of rights. So amesema Kenya yaito saa hii igirale sana actually Tanzania ya bono igenga Kenya ya between 1982 na 1992 ndivyo anavyosema Peter Salasia. So anasema Mama Samia Suluhu Hassan kwa heshima kubwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leave us alone. Leave us alone. Ina manganaye Peter Salasia. Kerengerikia inabogosanga na incha SMS line 0791088922. Tumetia wasole na hali iko namna gani? Unaweza ukanifahamisha moja kwa moja msikilizaji, lakini tarapata simibirisa toka tendera kumanyiro ya Avenues kiagera bana bangwana abangwana bechinguru sana barabwe mirimo yabo no finance stockist na stockist no maite ndongo kwanira na mbali bwate chi agrovet anye kubwate stoye chibando pale maybe ngorusio legalia National Cereals and Produce Board gosino bwate biashara getoko na yubwata soko enda kuya amalia owocha kwaonia supplier ya onero what very specific uko na distributor wako pale bono karokende kwa koleka ni weekly stock yako era customer na chichi biashara bono iko bipigeti bono tagite kwege mutunga gaki chi customer ichiraje chinsire linkie ke bono stock yeko ngerere nchireye nebe senaka getenga ngo soere nyuma yoko yetume kando chenga bado bono nga inkurusi osomo isani achiko nkonya gosena achiko ikera bono nakingo kumanyiriro ya Avenues ikena bako kokonya kabisa ingencho yabara bungo rubare chi loan taliba ko achibesa cash barabo bako gendagali suku ya malia ukurwa bakane distributor aye kwale terwa malia rafa kwa bakana ngora ngora kurengana ni agreement mokorosi ikiagera
onye mukuigwana no mutinyo yo mugwakana lipa ndani ya mwezi moja. Mkielewana ni miezi miwili lipa ndani ya miezi miwili. Kama ni mitatu sawa. Mbapu atimo chandonde bwensi. Unauza taratibu. Kukichapa tenga uhusiano yaone distributor yao iko sawa na Evidence Stockist hawana shida. Wanakulipia pale kwakana bali chagira 200,000 na baba waka na mali ya distributor up to 1.5 million. Yes. Mpaka 1.5 million bwana. Mali uze kabisa obakana taratibu pole bila wasiwasi wowote jamani, na mambo yalikuwa mazuri vile inafaa. Ama vipi? Mwisho kwa na wale ground kabisa wamekita kambi vile inafaa, na wale county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Migori. Wamekita kambi vizuri ajabu. Na boko kwa nere ya mase ya mwetera 01111333 300. Nasema 0111 133 gosene bukubata *789 hash alafu msungumze na boku eliki kabisa alafu manye mbaki limit yao kubata *789 hash wakoro kwa Avenues. Nasemaje? Usikose msimu, mambo mazuri tena zaidi. Jideke maronge toto ensada ya moya mambina kuko tawanga nense ya monenusu chinsa cha Afrika ya moche mieli tukili gali Jumatano ikiwa ni basi ni Women Crush Wednesday, ukipenda WCW tariki daroni sano na moche mutinyu gatano omwaka 2026 jamani. Nichukue simu 2-3 njue hali iko namna gani. Simu 2-3 hapa ntebi ngeli etali asole ngai stock ya nyako kwa erera boli ngoyo. Alo. Kisebe. Nere nkayo mugusingoyo? Nkayo mugusiyo yo nitwa nyembali ndibona gondi transmara muinoga iga. Transmara kibwa kirimo ino? Serengiya. Ande wono kimbata yarata buya iga wono getomura ringo yungambi yande konko umuntu wito gusiyo kona kuongora ngora ga iga. Oto yarata buya kabisa. Yani gonga buno muntu kunya chai chireta mabere na machani na sukari kuntagarata Kisii FM enkane yo mugusi. Asante sana bosi wangu jamani. Ilikuwa tamu tena zaidi. Kisii FM, hello. I do. Hello. Chorao. Aiganto yarata kabisa tima tia kwa sole kwa reke ni ngoyo. Na hivi wo mgonjora rama. Jabo ya Mungu. Na alo yentra mwangi serete wa lakini ni radi kiongozi ngia tevinga. Ole ende sana. Take to kinia macho to ngokeyura machendoje. Akisema nyako weli no manya to aiga. Ima no manya ngakira kama na wanta metoko ikirani. Unacheza kama wewe. Nacheza kama mimi no ngai ni walimbu hata. Imanyete. Kama tuna ngai ni limbu hata wala na mukonjero kwa akira. Ndio? Sasa no mijawa no manya tenjere ndito goikatoteme. That's very good. Irene. Irene. Asante sana ni muntu w'ichinguru ras moteme. Asante sana. Chirende teratoka kira toke to manyiku muranje. Akiri asemono no gotema guoka. Chirende teratoka. Hello. Wow. Chumo nyakero. Niko sawa baba. Na kubuadire kinde ndundi goro. Tetesu wa wanyonge Paul gacho nyakisaye kutoka. Ndio. Waone vindondo je vile buja kabisa. Kagasoka chenga na nile buja kabisa. Oh yes. Mepotea vipi bwana? Toka hewani bila hata bwana si miomo ali gai. Nkayo mugusi hello. Halo. Kai. Oyo kodera mangana makong. Hello. Wakire bia. Yongire siyonjomba kurwe skuru ya talegari. Wakia buge girls wakire. Ya ke tare kirendo ja kagasoka mesire. Ndio. Wabo kire biyande tayon tagetira ujigo amenda logoro. Asante sana mama ya mtu jamani. Chide kamera ngeto tunanye sema yabono mambie chinza ni Afrika moja. Asante sana Henry Muko wakati kondani kompigo tena zaidi. Sema hi to Ronald Mayaka Brigadier amejaja ndani ya studio na salamu amepokea baba.
Tanyole kitambulisho gai goma chomo tegareli. Bila shaka tuingie magazetini ikiwa ni WCW. Eje nenka yomugusi CFM emerongo kianda na inye enutayemo the number one station. Enere station yule gene asoko semia gukomanya nabo igogo kubokia nabono tubangire gukomanya ayamurekeye na kwiwa chinguru no asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tuwokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera no nyine inche ya momotegereri imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji, jide kamera ngeto na isano chejo kilin sare mo yabona mambe jinza ne chi Africa ya mochen kai mo gusi Kisi FM, your number one gusi vernacular radio station. Na bunda botambo mwanchu moteli kinakirige taseni gikokoraria somo wiki gusi yole gena so gweseme kwimanya nabo igokwe gokia. Litukeligali Jumatano ikiwa basi ni Women Crush Wednesday igotu rubiri na kwibeka ngekima bunege kosi kimuro mu mincho limwe mu ruri nambe ya mwe kai mo gusi Kisi FM ligokomanya liamo likirena kwa guchinguru na sama gazeti yeli tukolia ro mwanchu moteli Tisti na imara kama Simba nchebu na botambe ngoro kwa MC Dudus na nchebu na botambo mwancho moteli ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya subuhi bwana. Njema sana na Mungu wetu moya manasaidia sana. Sai nomu ya Chinga kichonsi. Ni chinga kichonsi. Ere nomu ya mabira ina ya kale na kale. Wancha ni buwaye buwatu isanire wabuwatu agatiribu ya Obu ya buwaye mbuli nekerengo kino waringi na inde nave na ano ale bono nave okale na kale nagia ya jitensi goika karumu wana yomo moima akamabate bangu ndi bwensi oramwige akitasira kolende anyoro botolika gwa kale na kale nera maisaye aletaya nilingana lyaye ate na maja ale moyo elieta lyayerende akiga kuro kwa Nyasaye tigatigale ko Banyasaye kweli kabisa. Shukuru sana bana. It's a very very good morning. Litukuli Jumatano Women Crush Wednesday. Wanasema ni WCW. Nilipe deni haraka upesi baba kwa haraka tafadhali tafadhali tu naomba tafadhali kweli kabisa. Igoro nalenga sichinsemo chirina wate chintandali domerente na nyamumbo buonunga mwanya aralete no mungwaro liko kunyamumbo buonunga mere tu merente buya sana nyamumbo buonunga nkanyoro mwaka ketoro kunga Henry Matara Onunga Henry Matara ni mbagwato wamata na nyamumbo abiwe taeli de liko nido jali korandabu nkamanya konyora agrokunga Samuel aliganya chio mutangani kurujiza mujiri chake zurura omutangani no iwe kanisa ngaka ere kanisa gerera wewe yake vege ngamanya konyole kwa yake kurukunga Bethsaida yentanda PG moteli kurukunga Gladys Richard ndio kurujinsa mujiri chentanda Gladys nabantu banda bange na umerete gali ikonaje tukura mabombane maiga yokurara ku mwalimu Joseph Otao yes bante betinko amaiga na yabwatire namagokabe tene ngome ya Dominic Ntomini Dominic Ntomini nande twarasiranire sana na Dominic Ntomini no nyakwa mukwanire nekene kini ground kiaye na ende namaite kwa control yake namaite kwa control ada isuko salama mimi niko sawa nashukuru. Nafikiri sina deni deni nilimaliza no nyetingo yatiri bagali ukwereneria umwaka situlikataa bana hakuna deni handi muko nanda bingo kwani nago kwa deni liyo tairaneria kwenye turaso abunenjirere okay. Bono igama igaye yabwate gukiye asante sana tuzame bwana
tuingie bwana. Kweli kabisa mwaje motegere libura botambe ncheka bako ne bwate gazeti ya Taifa Leo. Lero chiri tariki 5 na mwezi Mutinyu 5 mwaka 2026 litwa leo Jumatano ikiwa ni WCW. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Gazeti kwa kwa nene ya The Daily Nation tariki tariki 5 nemo. Sukawashi. Omutinyu kwende mwangu. By 6 seconds kile. Ewe job upside down. Yako 9. I'm telling you. Actually. Tariki 5 nemo kwa job tariki Mutinyu 5 mwaka 2026 litwa kunga Jumatano. Gakiti gakiro lero ni 5 nemo. No, isano nemo. Waziri azigagiana. Nataka umeziwisha. Bwana. Nitakwambia off mic kwa nini. Wewe ndio budget ya somo. Tumaye iko. Trillion ile gatwe. Tumaye ile gatwe. Kile iko bebe to jo siko bila sat. You're right. So bila shaka Graduate is the whatever. WCW ni watu wakoleka ndo wongo tale neti. Na wewe wakoleka ni yake. Kwa heshima na utaratibu wa aina yake bwana tupatie headline. Ruto's deal with Samia. Ruto's deal with Samia. Inkie ko murai wense ya Kenya umusike Dr. William Ruto wananetene president yense ya Tanzania Musubati Samia Suluhu Hassan. President nitanga nikobe doctor in this country. Yes, Dr. William Ruto. No, okay. No ni kweli. Sijakataa. Mbona unakuwa na wasiwasi bwana? Sitakuwa na wasiwasi. Usiye na wasiwasi, ndio rais wa kwanza. Ndio. Daktari. Kweli in this country. Ndio hivyo. Songa mbele. Haya. Samia Suluhu Hassan, no, by the way, you're right. Yes. You're right. Dr. William Ruto. Ntwana kutoa president what a title, doctor. Lidama. Lituko ligoro na kwanerete ebunge yense ya Tanzania. Ndio. Na muisonde kirai ka Tanzania na mbatu alegekaro na barai au kurasa serikali na boigo nabateneli bo bonchiria au. Yes. So ebinte bimbiererega ni bingeti ngo bikwana byensi epeji ya kane baka sepeji ya 5 ne mulegetege ngana ki inkiba ense ya Tanzania nense ya Kenya bakole to kuiwana asingenjo mayaka singenjo bwaita bwo motegereri. Yes. No mo chuteri bibere bitoto. Kinade banga tini bwana byensi binge. Chutia. Lazima mungu na like bitoto. Unabono bakwanderega igamba kwandete tukunga infrastructure. Mbachiko ligengana kia magutara nyale gwetera no enkuru Tanzania go so imense ya Kenya. Go sena ki Kenya no nabo eragore nonye refined oil products kurwa sese ya Tanzania. Ndio. Bakwanete gore ya mangana politics abu se president ya Tanzania yule gento getera kidi ya Kenya ikabe ngora kuiraniria. Igoro ya Gen Z. Ngoja turabo karasu kabosia. Nabo igono bonchoreria gati ense ya Tanzania na ense ya Kenya gati ya yanda mange my brother. Iki president yense ya Kenya muske Dr. William Ruto na strike tiji deal getenke no murai wense yomo wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Yes. Sisemi kitu. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, finya chenzi Suluhu ashauri Ruto. Sikia sasa. Finya chenzi Suluhu ashauri Ruto. Uyu no murai wense yomo wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Omoto ya biru murai wense ya Kenya bono. To baisa kwa abana babakeribaga. Bakora yangu iko sawa kutoka Tanzania na we tafuta yako nyorosha kutoka Kenya. Tiganke bekero mukutada. Ndio. Mukutada context. Katika muktadha huu sasa. Ndoro chekere president ya president ya Kenya ya Tanzania on Monday. Yeah, it was on Monday. Samia Suluhu Hassan ni president ya Tanzania akakwane getuta kini president ya avoid ate banga ntwa igwana netentwa gwane tengarasi matuligi chimbinu ngana kitogo tem abana babaito bakorukunga Gen Z Generation Z hii keramo president ya Kenya libaga kwa ni president era ndiretige tekio ikerna maede democracy ya Kenya ngayere as we are speaking now. Iko tatizo mahali oroboti oro igorwera ira senchera yo wikeranu ase ebechi ya kabira bono igwa tumieni bakora kwa Gen Z. Ruto aombwa leta bakora bwana Tanzania. Mimi niko na bakora yangu hapa
tafuta yako Kenya, tunyoroshe Gen Z. Nkikego cha in your mind ya keroko soma statement ina kwa soma higo. As a Kenyan. Ntara kwiraniria umubunge bwe constituency ya Mumias East, Peter Salasia. Na amwira niliboro mambia. The president ya Tanzania. Era mwiraniria. Amote biga. Ense ya Tanzania sere bono. Na se Kenya ya renge between 1982 and 1992. Omonyuri ya freedom of expression, freedom of movement, freedom of speech. Na ando motebiga Kenya ntubwata an independent judiciary. Na rule of law. Yes, gotokora wa neck constitution ibwate chinguru sana. Ibenze ya Kenya. Yes. Peter Salasia. Murandi nalinganje sana kuru Tanzania. Yorete ni one of his sermons chete viral. Yes. Ikakwandeta gatebanga Kenya na Tanzania, there is no way Tanzania tunaweza jilinganisha na Kenya. Kama watebega I'm quoting the pastor. Kama watebanga omwana kuiboru woko Kenya. Igari equivalent no mwanafunzi wa form 6 Tanzania. Aso ngani? Senza mwe no nada kumanya ndigi. Yangu ngale. Iba ndiye mkoti kwale lakini nada kumanya context yega ki. Neli asense mwe ngani. Indi ngale no zazi. Indi ndio bora. Era nada yo mudo aquí. Iba dikanye kuna gusuka bosio. Abana bali kubura magagake. Baboto busayansi bakakira bakorora bwato bonge. Obonge. Umwana ko unandika maiti bitogete kigima. So no bwato barege te kolega ndo kwaru. Baboto taedoza kuligira libono batebanga Kenya during COVID-19. Abana wetani milioni ya mazuri kutebere mba ibole tu. Na kibatara ko bamba iboru ekiagera chikafi wachi alenge abantu indosi. Jagera za kuna mbili yara jagera tetara letu saa 3. Aina ramajiva idleness. Yes. Ya mbele verite yo meao. Asha kumsima tu si. No bani yesi yekire. Ayoja. Chikadize jisi yekire. Oroboti oruo egoronga ngakyumura iwenze ya Tanzania. Musubati Samia Suluhu Hassan amosemirie umurai wense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto kuligie mbinu yuko deal na Gen Z igorora sipichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Allow me say this respectfully. Right. It is a sad statement to come from a head of state wense ya Tanzania. Ekeranga bone serikali yetu kwana ngatika tuliki chimbinu ngana kito gutumeka creativity abana babe productive. Policies kitokorosi linde tunyale kubarozi mbaba aido batochande tokonye creativity na masomo banyolire linde zebe creative and say keen and say develop bakora si jibu bro. Unajua naene birecha biro birecha tabauti inkeregeta igwigo komaete. Yeah. Inkeregeta getama sabo. Yeah. Inkeregeta getoto gonye. Yeah. And that's why maybe our pastor bakali ko chinje. Inkeregeta yenya unyo in fact. Ni kedi yenya unyo. Ngwania. Yes. Na bageko kosoka. But now I think according to democracy ya Kenya sigete, I don't think Osento kana nendo kilia Samia Suluhu Hassan. I don't No wonder the president. Yes. Another the president what is a doctor. Peji ya kabira se gazeti ya The Daily Nation ebwato mugano bamulikirite one of the judges abe president ya Tiani Wango igatara enda Tanzania akunga Justice Paul Rotich ndio bamulikirite mugano egekanga kia survived ya attack kurwa aseki umbekia babegu kia Al-Shabaab goja but finally amekuwa one of the judges as a High Court of Kenya. Bwana safari ya maisha. Murai wense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto ase peji ya gatatu tebirege 13 billion Kenyan shillings na chichibese sha egoji gwaka na gochesi nyagitali echichya Ruto bokorali uchakira mutinyu match paka bono iga kurugwatira no rwase peji ya kabere umurai wense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto oralirie ekego gichiringi milioni ya 40 elio wakire koko chinyomba chiyeli golirianse no murobelio sha. But let me ask you. Yes. Okay, why? Anyway, I won't sound political. I don't just ask. Ngo went to address ibintu byamagana yobocheno. Kete umwaziri na leo.
ntubwato mu waziri, isn't it? Mu waziri wo Chemtai. Ntubwato mu CEO SHA. Yes. Dr. Masi Mwangangi. Yes. Umanyekane temenenga kia. Na ande ntubwato no mu principal secretary. Aze wizari yiye bocheno. Yes. Yako kumeri motoni bono. Kusubate naro. Again we have serious officers who bocheno like okay, my point is the president is giving 40 million which is on the wensi oraro osie video koro kianga shango kolere. Yes. Na housing projects nganchi yaga chirenji genderete. Can't Kenyans see for themselves? Apoko ngia tete mugabara mu kaunti ya Kisii. Apoko ningo. Oyo karo mo MCA we wodi ya Kiogoro. Apoko. Ve como kwanelio. Ngemere monte y'abantu ebigwakolire. Abantu bakugosonga kyara babiro cyase cyo twakimundo. Your Excellency, people are talking negative about you kera mbama itinto gwakolire. Ndoja kurari apoka. Ajere ibunge binge sana. Akwane binde iko. Rara ajere ibunge binge sana. Adro Mauricia. Go igwaba teo. Ogo igwaba teo. Agote. Wasana rote. Rote. Okay. Idigo chiao. Asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo Newato Roboti umuhonya gitari uri gynecologist Dr. Job Obwaka bono igo ya eneki unga igasire tubuma bwaye kubwatekana no gustoka gwenkoro cardiac arrest. Bana so kolengana no government pathologist Dr. Joanzen Oduor nabande balengarro batetenga bono family anchire amachibwa yinga umunyagitari oyo Dr. Job Obwaka gynecology gasiriti buguma bwa kubotekana na cardiac arrest iyo bono musubadi nare asa kwirete okorokwa Beatrice Wangari wetoro mwakiro ebono gatabire ngati umusubati yabwato kwe ekiagaronye familia anchire naende amatoke atebire ngikia mwese hakuna case yenye familia withdraw ile ndivyo amesema bwana muachilie sasa free migrant Mwachile moromoto no rasi picha kabiri gazeti ya Taifa Leo anasema but do you know serikali na beko gambia monto no withdraw gendo yes pote bengwa ke kabisa ngoko sere violate your rights yeah no omanya ko insist yote benga kinje to igongumugiri getambo kiro onye gente konya gikira sama koko yabasiga yabanyanyimbi ya serikali na beko ngambi bado nebo withdraw that is it that's why kunge kinageta against the state yeah and that is again kwa sana in these developed countries even in Kenya the constitution allows that yeah but in Kenya yetu hii una watu wasingati sana ngasene ili abantu bakora home settlements kitari kwikira okay na bengo tajero mwananze izi kangaro zini mingi na bengo tajero mwananze era against the penal code yes moigwane na bayibuli bo mwana yo ngatoye chombe bere tokore gente lakini gente gikere serikali my brother mbata benga bona se jomo so ali ata iyo ngabanye abana ba bagire that's what I'm telling you no we belong to the Kenyan government go benda bendi custodian yezi ni yeah you are a property of the state yes that is why oteme ngento bwa tutarakwa imoko iro actually okiki continue ba miru ikine ki yes sasa serikali ukolenda Wike serikali mwenye problem ya onere oti mwenye problem ya kiyogo ite amaliye serikali no bate biro tu bate nse don't attempt suicide in fact don't you only make sure wakule I'm telling you yeto bamoya to basa kwa attempt to kwa akyo kwe yakite butoka lakini uko ya ndani ndeke besala by the way don't try to commit suicide I'm telling you yeah obogi mobo nyasa ko irole moyo tiga gotema gogoborusio ensemelia odi mekuru Linda Mwananchi ekora wana Edwin Sifuna na babo James Orengo Godfrey Otsosi na bande ndio ebatebire ngonye tuko chikogwata na nenzeme yende ya Linda ground ya Oburu Oginga conditions injire lazima ba fulfill number 1 we kabata tebinga decisions ba bere ba ko making iji ya rule konyora kiagara na gwikaba kora na baraya babozi bacorire n'ibindi binde barusio pi ojage buya na baterenie nkwana kindi cyonse na UDA aborokia
osaba alimu ba junior secondary school. Yes. Niko batebirenga my friend bali kuchikirana mayaga kurwa sugu makwabo. Inga banyali kuli kwebere mu yabotambi gose permanent. Bagendera tono mugiro wemeremo asebana bagatanga ikigambiro nge badachingura batakire bayi wemeremo permanent and pensionable. Kwa motegerete Rigathi Gachagua, the former deputy president of this republic. Igo watakambe kibirengere yo kabisa no otegereta amanye ngungu kwanira. Yes. Rigathi Gachagua. Ulimsikiliza jana akizungumza katika ile hafla ya wafanyakazi. Baka na nawo nchorete birengere lyo. Okorore kinege kia yeo gionchoro ndio tikire bigirikia bajaji balia. Wana ate ko concentrate ase let's concentrate on what he said, which is saba kolimeremo. Ikapo litiri swali getelio kubisana nga why kire miaka Francis Atuoli mo secretary general bo mu bibyo mbebe abakolemeremo court awa jorugera jingaki ando kuingo chira no post akamanya kubolinga does he appear like in fact mo ino oromulegere gaiga abwe things sasa chindini sana chi aletire in fact ibirengere libinda challenge tyaba abakolemeremo baro sieke ombe kende kyao batigane na God. I think instead yoko sieke ombeke hao onye mbata gitia tu limbaoza lakini ne nyamba muta gitia kiaga yago etojoru ikiagera osena bocholi botari ko koruya. Okay, ndibo je bwa kolega actually ngocha nabo igu bwa ati bo manyibu ya second tekyo timba se kwetangale kayaya na kweyamba ndiko koragete koraje totabu ati bo manyibu asete chiakane gazeti ya Taifa Leo nibwo roboti gaye nga kibona abayiboli baboli gaki bakole chinkwana nabana baba basaye elinde abana bagosimba twara gosemelina batige kwerusya bugima ende actually nkumulikere katikati gazeti yega ndio abayiboli bakuru emigano yabo nga what are they going through with that experience kia either mwana obo kusabana babo ko commit suicide wait asenjiro either kwengenta kusukunywa isumo ndio to basoko sirio basemeli ane ngora tayanda bantunga nabora bange weita lero onyo olenga nyasa kubikiretera ini ya umambi na liyo gotobo bugimo. So that is why tutakire gutwara gosemelia no boremereria every time na ende go enjeri ko latanga invest in yourself uta invest in yourself esemelia yo manyene na ende twara hope ngaki kesho mboki wia ende go kwa nanga njere taike ya mongote ya real story ya happened to tararu alia menyingwa. All right, one of the Sundays Lina kabere orokendo tukabeke kebungo na migiro ndio alafu kongo soka na akorere pindi nyole security person italia sike kitoko ngebasha ibwate genteke kongo basha F4 ibwate genteke kongo mena indere ase kaya bagie kuimukingeni ndio nkie kedada ngano muntu geto chaiga ne pigipigi onte binko ego so ku studio ngokulu rano ya no moi my brother moyo yes odieri kabisa I'm telling you this story moyo mwana kale nyaro I'm telling you that was last year omesete odieri bwana muna na ya irange 30 minutes bono kumitinge ntogiege ndaraika mwane ndio munda ngakire simina mbe stretch ngandero na to maiti batinje ninko maita ibinde mwakwa na mambia umuyo inje nale kwebeta saa 6 lero mugaso lakini rachenjire mind na kinayo lete robe noro. I'm telling you kabado niko nayo kwa nyumba sasa hivi as a testimony so isifikie mahali don't give up don't give up Mungu anoinka mwebereli sana mumera kante bitu ora ngomera bone lakini kani ngolie lakini mwangonya te pastor migura don't give up muntu tu kama sabera so kwigenda muntu esaka sa mukoni aina baka mokonya ta guess yeah, of course kera yo mulu siria ase emeyo. I'm telling you bwana ento na rojera maiso God is a God of a second chance otoko kwana ile tali ya elimo igakuru kwa Nyasaye tubose gusiria gosemeri koranche umugano yigwateba igoro yake na Sifuna actually Sifuna bono igo asiolire nga president batagete guchikoko boko in 2027 uchi ya kumurusia the current president
igo batagetachi koba umuntu umwororo utabwate record imbe naende ubwate kirenga kyo gukonya abakenya tatageti umuntu ubwate ubinafsi. Katika tia gazeti jega ya The Daily Nation pull out inero ekobengia sana kuno parenting eko every Wednesday. Ndio Ngwana nara uri swali gete na lengereri in fact na kumi. Does the law in Kenya protect boys from sexual abuse? Nkora bora ntole bintebye about abarakini ntoli kogenda imemono ne litoko buli ngaki enchire yo mwana munyarukarwa nereirwe. Kere kyombege gosoka no mwana munyaruka girl child paka tubuli naki umwana wa girl child imbuya amepiganiwa vizuri, mumemtengeneza amekuwa vizuri, anaenda wapi? Kabla tufikie hapo bro, ntubwate kina kigambiro kindi meyense ya Kenya umuntu akugambirwa sokolepo umwana mumura. Sijaona tinde tote baba nkeyo, lakini sijaona ikifanyika, hatujaisikia. Onye bigiro mbiri gutanga tutubirete sabanga na magia. Lakini tiko mwana munyaruka kuno. But are we saying men are not raped? Men are raped. Abana bamurada are being raped. Lakini ni kama mtetezi wa mtoto wa kiume hajajitokeza vizuri. Wapo watetezi wengi sana wa mtoto wa kike. Can a man be raped? Yes. Yes. Man can be raped. Society negative ability bintu gete byo sana nga rape only exists on women. No, let me tell you, it is the same as ingaki omusaja nabago itumwa mukungu wako muhora kabisa kagukura iga na ndo musaja yabikirwa makosa na ndo itiru ezinge njitaranye ora mazingira mayo asimukwegere kiyagera abwega abantu kuja kukumereka na ndaso asenge ncho ya superiority linga wono musaja kama nyiribona no muntu otanya ole muchano. So I think ntotake ireto so tigaba let me define rape korengana na dictionary ko tebanga it's an unwanted behavior of a sexual nature that you have not consented to. That is it. So whether you are a man, whether you are a woman, though it is something that is done without your consent. Nege ntogete yani yego kobero tanje tigo korayo mwenyene. So mambo ni kama haya. Nakwambia bana. Sijui kama una lolote. Obocholi gose amagana mchujo, obocho mchujo ya UDA asobocholi bulibwa Olkalao constituency. Igobwa suge takcholi kurwa tarehe 9 gocha tarehe 8. Bono itakuwa on Friday. Libagaria Saturday. Mugano ino ora sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo. At the same time ekeombekia Kenya National Examination Council igogia siori nga wana boro kigwa chilifu miye mwana 50 50 noyo mo igo batikire sukuru batara join grade 10. Sasa kwa nini mugano nora sepichi ya 5 ya gazeti ya Taifa Leo. At the same time muga igando cho murabwense ya America muroke Donald Trump gagatebanga bono lichibuli America nenze ya Iran igoli suna ine kegerege to kegenderete nkemanyiri noko nako kogosererania kogosererania kegerense ya Iran nero mbatemete kwigitira sana asinge njibatari konyara kwa America lima ya maseyemo igona baro bagupima ni embassy chiria nechi training chebana jeshi ense ya America. In fact omo baniore na magokodra bekerwa kiagera igoro kwate betengaze ronko bwero mupira era watatenga Arsenal itashinda bana. I told you ilikuwa inahitaji ushindi wa aina yoyote. Arsenal sasa iko finali ya UEFA. Sasa sijui Arsenal angependa kuliwa na fisimu gani eti sijui angependa kutafuna na fisimu gani manake tuko kati ya PSG na Bayern Munchen. Tuko uwanja wa Allianz Arena. Kitoli muyapi. Chairman, wa Germany. Nga hiyo finali yote kwake. Tari Wembley. Budapest nga yego toka. Timanyeti. Na wakataka Budapest Ostrich finali cha UEFA Champions. Budapest, bongo le Budapest iko wapi? Ni uwanja ama ni nini? Budapest. Budapest.
Budapest, Hungary hapo. Budapest. So I think hapo ndo itakuwa kama sijakosea. Budapest, the capital city of Hungary. Hungary. With a population of around what is so kuna uwanja hapo nafikiri watacheza ndio watachezea hiyo UEFA Champions League kama sijakosea. Okay. Waturekebishe wale ambao wanajua mambo ya sport. Nchemeana ngwete ngase nonkubuliere comeback. Champions League. Yeah. Na wenda miuchiza ikatendeka kabisa. Pira bage tego ronye kwa Euro. I know. Tiko. Mupira ole ngoma kongusa. Bukayo Saka. Bona tiatoka nyoyo lero between what? PSG na Bayern Munchen. So itakuwa ni ngumu sana kwa sababu unajua PSG inahitaji ushindi wa mabao 3 ama 2. Bayern ni right rikoso sasa hiyo sasa. Bayern nere bosio. As aggregate. As aggregate. Ebu niangalie sekunde moja. Tuangalie tu confirm hizi vitu. Tuangalie kwa sababu msikilizaji apate the right thing. Kiagera osakurigereria the first leg. Egarachia osolete acha niangalie hapa nione kwa mambo ya aggregate. So PSG iko na mabao 5. Bayern Munchen iko na mabao 4. So Bayern Munich inahitaji mabao 2. Wa sifuri sasa. As 2-0. Yes, 2-0. Onye bako soe final. Yes, onye bako soe finali. Alafu PSG inahitaji draw. Golieta hiyo kusema beke golieta. Yes. Wasonge mbele. Naomba sana hii PSG songe mbele. Itasonga hapo. Tindo Jose Bayern. Lakini Bayern Munich PSG Arena pia wajinga sana wakiwa pale. Acha tungoje. Imaya yao ile. Nguo zitachanika leo. Itakuwa ni patashika nguo kuchanika vile umesema ni kweli. So acha tusubiri tuone. Vile kutaenda usiku wa leo bwana. Sasa finali itakuwa determined leo usiku. Ama unaweza game wako ndio finali ende. By the way, finali ndio wakigera ndio pira mo. Kwa muwe. Ndio sinijua ikere ligerelie. Ndio iwere washi. Ndio bana weka. Ngapa zako tsaibale. Ase ndio mwezi pakio chakwe. Ndio babu ya kiagera ndo sana kibaba soa. Sasa ni twende kwa dondo. Acha tuingie kwa dondo. So nione hapa mtambo wangu kidogo na leta mushkili namna hii. Sasa tuone vile kama itakubali. Asante sana Phyllis Bonaya. Anasema yuko nasi. Yuko nasi. Na Kiswahili yote sako kwa yuko nasi sako kwa bako. Tukiwa mpashara. Yuko nasi mpashara. Ama yuko nasi vipi? Okay, sasa hapa ambo imekubali. Mwana kitigankonya TV bagari kamera goja. Ndio yanas bako koja. Tuge kire koraje. Kigera undu uli kufana. Omalele ndio kwaga. Ungagatire tayari. Asante. Kedo mwegedu. Kirako lagiri wangu itabale. Mbali gate abanyansara ndangere naje ningo itaba. Tribe of Grace abagoteba. Abange bagoteba bo. Ikigera na mariko na bagoteba bo. Rangeria muturi nakwe nuigolerwa. Thank you. Tuingie Garsen Tana River. Garsen. Tulikuwa na mbunge wa Garsen alikuwa Tana. Huyu sasa ni senator wa Tana River anaitwa Danson Mungatana. Mbunge wa Garsen. MP Garsen. Sasa Garsen imea Tana River. What's the difference between Tana River and River Tana? Just the same and one thing. Wataka ruba teke sogora hoja za kero kibia sana. Euro leo teki wada. Agora kanya ne wada aqui. Tiga, umate ntoko wekana. Ukora njabo. Anyway, Garsen Tana River. Ni bana mungwana ya mananyo mete musacha ali people. Lakini bono mukungu yabwate nabwata abana ekarabwata abana umusacho nanchete gotakunemera sana mera
mera agutakuna emboto yabutiara yabutiara yabingara Agutwira batete. ingi wegora bakurenjerere No. Okay. Inki chinchu chigokonya nkorora. chiko genda angene getokeria okorwa me chiko robya kine metindi Abantu bagutumeka chinge nyeki abatateri. njengo na wakulisi guoka omuntu agutakuria kwendega naige kabisa bo Mugure tateka ni foto. Yakigenda. ikumerwa Nakora bagutwira ase by the I way. think nitulike muntu abato bobori kige ntukeringa kige cooperate because nje nanya kora muntu gutuma tense ugutwira nse okomera igagendete ko chongo kuna kubeka muno Okay, ndikego chakia okay, nkego cha ndibawo chabakerusi muno. Nakorora by the way. okay kuna kunywera I don't know. gosera maji bakuna kukamua bakomera make oyingo takunarenge. oyo bono ngota kuna arenge nere igaga chira saba sikegete bakonia na kabeiro kugura lakini bone besekere ya mokea akabaga gukabesa mathekera baga gukabesa deni kagenda iguru kerori deni yagenda gisara umahita akabatebia akagenda litukiri makabatebiga bwana mware kuranga rero yuko bwana mambindo chenge besa nere di nere mpimete koswana nere uyambare terebesi mo kumiga kiyagenda iguru akatenga rero ndori kwa bwana Watu intunga itokurusia stock. Stock itokurusi bwana stock ngaitokurusia agake sabu akabatebiga bwana ase aikire njabona ngeye ntonta kune ngemeraye nta kune kumuranje na njire bono mbao neli mukungu. What are you saying? Na njire mbao neli mukungu akagamba liguriya mukaya alia akabatenga What terms? They didn't understand. Nchenda gete mbao neli mukungu kwa jumla mbao nelie inu ya za team lakini bono inu muri criteria nga kimura ngumura muire Etambo kere muramu imo bono tinde dikomanya lakini nche nerure mbao neli my wife ngaye miranda kune kumuranje umaete ngote kuna balengera barobuwa nechi mboto chiga ndorete ga bagonjo basama zikanira abantu bonsi bakulie bitebi tokukwane bintebi yumerasi no gere era vere yere boro yo it is something that we can prove because that is how it is no baikarazite umaete bakarate ni kulie ngura obaete bakarakaje kutakulia ngura mutata liko kwana emenuete neine eyatekera lakini era bebombe lakini ete neine bakorigire libongwana nga Yesu munasareti uyungiega ukwana ingakia mineti ejere igwagumia igomba akumetibo ngaki ngaki go terms and condition injeji ngaki go sata gete gokora ya ikira ngaki bo kai ige binde bitokuri byeita tokwegokia nabo biragende gitambo kireke hao inki goseke ke omanyete bakarigirania aho tenga tata umuntu mbosore mwere koranga yende babi to abweka tumwekane tuikerane to the same level ikero montarwa igara lengera liga kidabo diga naijero mwana club bwana vipi umeniweza omayete kumbe we omuntu oyo masaba bagotakune bintu ebi namanyete omusani omusani wa mukamo mukomo ngwano oyo namanyete omusubati getoro omusani oime ubwo musubati oyo yore mukomo ngwano oyo okobagene liguga okomwaka roko matebinga ki aye umusaja omusani o igaturase geta iga itaka bichoka mbare kumurenya gitari inki haya to wambiri ligo mukaya ori yo mugungu ate tomo bintu byata kure uri yo wagera boka mukomo ngwano we
goiwete wagere rigori tubanza gamye kuigwa ala nkuigwore muswati yali mayete bunaiguga akabange bintu bya bwangu bwanga akasobo akarengerenga incenga nyere bosio omanya munando oyigwe omanya ento geko kero nyo mundu chiri kugamba ligulira na alia ni manya kuira nanga kyagwira yesi miye gocha yokonyoirwe ngangura ya otaraye ngangura olingo confirm ali okay egerega ki atebyo liagara manya ngori nego sego sengigere ono finally mungwano litairi ngangura liata kune ikiagere yasinyete ikanga ko make sense ngeri ko make sense ngakibara gambe ligori oyakoreta mbweita kyesi koreta muina ebi ne byasara no yokoreta na achi byasara achikutaka maintenance ayagera aye ikawa ni shida mungwano lya gasali ukurwalio tachie tikoe kwa meteli yata kune akaira na boya kanyamuka tai ujumbe ya muikere ujumbe ya muzeto kumwakere simako matavinga ntigenti moke asama sikani ntigenti moke asama sikani man ndalete binde byo binywome omunkwano yes we are speaking now igebe rehab weka akirangiri mukutana akerangeria a meeting weka omukutano yobena akerangeria akana cheki na gatebanga kai eruti ena chirine ngao agatike binte bipi lakini tara faulu kwene mokae mokae gachite na bana haja faulu kumrudisha mkewe. Try as much as you can not to be an addict as a substance yonsi eba marua ebe nyasole ebe kende gionsi kegotindia tema tobe addict yani addict nelinga to go survive entonke ora kore pi yani tema to twale naro naro gete kubetereri kurumenga yani ora basa ko batoli moyo onye tora tumeke substance hiyo kokore weikere gabo you've lost it situations nkogera chira abantu baso in such addictions my brother tiantora ba castigate enda chiri he abote geremiga n'abantu bakoera sanga kimunta so in alcoholism ekaba chronic abantu ngwetera bale bintu lakini bakenga inanga kunywa marua in excess ngangwe buri chi stress ne bintu binde kamanya koirera umuntu agaso atari kuruopa kare rehab egero kunywa ogotino kwa kwenyora. So try as much as possible to handle again to get ta kubetererio gendo nywa marua ne bintu binde imaruo kango kwaniraga paka none sigara bintu binde bigera bono che kusinyukwerusia sega igakwebekire gwetindekira gwe komanyana. If you have to take ibinte bibyosi, let it be a luxury. Ngore megano tu asoma stiga zeti no nyana mangana chigosoli chuko ingaki kamari korondo ichi ne naro you see, so lazima watu wa makinike and in any decision you make you touch on your spouse manyane what the consequences either chingi au sijimbe ataka kwa ntigantike kwa nae no ntigantike yantike nabenge kero okay let me bring it down you can understand nabenge kero kwa mwanga tiyo surprise ya no musacha tiyo surprise spouse yao maybe ne yanga so the consequences either negative or positive boli we nero kwarra okondetre kosote bigwa sante byamona no montomia you know osoboli ngai kwarusia kiare kweli you get the point now. Yes. Averigo. Abosongo. That is why, by the way, kento kendi yosi montago kwa. Kento kendi yosi kego kendi yosi montago kwa eri tanga ningeliga muira neliga mbiyamono. Na bange ko gogetia ye bitiri tukeli mobeka na ndo make sure manyoro korore go kebegete. Kurwa bweno nyebeke se mattress. Ekanyeko. Tawoje kubolinga ya chiete. Fine lakini akorocha at least ko nyebegete tukeli mo. And amangana yo
yeji mangane family yao nyetige yeah live. That's why I say ebintu byao gukora ari sigo yeah injomate tigambi basago spill over nteke mana somete kroso mangana ye family chinsa chailide if you are my friend I don't deal with your family. Yes. Injonye Ronald Mayaka Brigadier ni rafiki yangu. Mimi si deal na mke. I have no business in family yao. Njongo tongo di nae. Na ande njira teyo ndaje kukulivu oke rutayo because niye simigo wagira ngoli. Tinda ndiko chaka kubatisha ngakinga na bugire ngetaye ngo musiko ino wali. I don't do that. I don't work like that. Injevie my friend ni wewe peke yake tunadili na wewe. Exactly, and that's the best way to live. That is it. Na unapata uko sawa kabisa. Yatoko lende keturwa. Torwa sawa. Yori gazeti yo ya Taifa Leo wimanya yema na yanda manga sinchira yewe